Znači ovdje sad ne govorimo o tome da mi treba da volimo da imamo gubitke i štetu. Ne, mi samo trebamo da prihvatamo ono što nam se dešava u Hristu. Da vjerujemo da je on važniji od te štete i tog gubitka. Da u ime Isusa Hrista, Isuse, neka bude to što se, neka bude ta šteta, neka bude taj gubitak, ti si mi važniji od toga. Tako se mijenjaju jake, snažne sklonosti i navike, mi se oslobađamo od raznih robova. Znači, ne samo gubici i štete, nego postoje, braći i sestre, i emotivne situacije koje nisu prijatne, a u koje nekad Isus dozvoljava da dođete. Zašto? Da bi se upravo te emocije iscijeli. Iz starog života smo nosili različite emocije. Ja kažem neuravnotežene emocije. Ja sam kroz lična iskustva, braći i sestre, doživio najveća emotivna oslobođenja. Tako što me Gospod dovodi u situacije kad su moje emocije trebale da eksplodiraju. U onim situacijama kad baš te emocije treba da dođu do maksimalnog izražaja. I tada, baš tada ja kažem u ime Isusa Hrista, ja odustajem od sebe. Nek bude šta bude. Kud puklo da puklo, kažemo mi u Crnoj Gori, ali naravno vjerujući sve Isus. I tada, baš tada, te emocije se isceljuju. I vi bivate stabilna, snažna i jaka osoba. Tako da, u suštini iskušenja, ne iznenada ili neočekivana koja dolaze na nas, koliko god da su neprijatna, treba da vjerujemo da ih Gospod kontroliše. Ali treba da učestvujemo u njima, tako što ćemo da vjerujemo Isusu i da mu se predamo baš tada kad te naše emocije dolaze do izražaja ili baš tada kad bi mi htjeli da spriječimo tu štetu ili taj gubitak. Jer tada dolazi do iscijeljenja. Kad se to iscijeliš, onda više ne robuješ strahu od štete i gubitka. Onda više ne robuješ emocionalnim bolima kojih se plašiš da ne dođeš u takve situacije. Jer si iscijeljen. Tako ima mnogo sličnih nekih situacija koje Gospod kreira u našem životu samo da bi nas oslobodio od nas sami. Znači mi sad poznajemo Boga. Mi znamo da je on ljubav, da me on bezuslovno voli. I zato ja sad svaku situaciju ili svako iskušenje tretiram kao da neko kome puno voli dozvoljava to. To je mnogo važno. Znači, ne ono kao ranije kad nisi poznavao Boga pa te strah šta se ovo dešava. Ne. I braći i sestre, šta god da se dešavalo, kakva god da su iskušenja bila, kad god sam se predao i vjerovao, uvijek se završilo dobro. Može biti da privremeno je bilo neprijatno, da privremeno ti je malo bilo teško, da privremeno malo si patio, ali uvijek se završilo dobro. I nikad ne bi vratio to više. Uvijek nikad ne bi rekao bolje bi bilo se to nije desilo. Ne, nego sam srećan i zadovoljan što je tako Gospod dopuštao taj iskušenje. Znači vjerujmo da on kontroliše sve. Spavajmo na jastuku kada je u pitanju Gospod. Mirno. I vjerujmo da okolnosti i situacije koje on dopušta u našem životu da su za naše dobro. Znači i to su te situacije. Da doživiš gubitak, da doživiš štetu, da doživiš neku emocionalnu bol. Vjerujte mi, u ovim stvarima je sažeto gotovo cjelokupno ljudsko iskustvo. U tome je sve. Kad se oslobodite takvih nekih robovanja, to je zaista velika sloboda u odnosu na Boga i u odnosu na druge ljude. Amin.